Okay, Radio West, Radio Best, gamba mbriki mina mwenda zara bamurisha inazaka sheshe nituonjera kubachira no kubakunda no kubashemererwa on program yitu eya muhumza kando ineda senior driver brother Kenneth ryo mukaba so chimanye ko ndi munonga ngoro akana ntwati no mweshemuzi uyanga kandi lizoba tuino mucha oktaya isa none other than Sia, you see a baby. Yeah. I can see a baby. UG. When I was a UG baby. See a baby. UG. See a baby Uganda. See a baby Uganda. Baby. Talk tangerine baby. Ninye nachi. Uraga buchi. Ni marungi mazulu. Uinisho. Kureka kabeho karenga kabakari. Bakarenda ki? Tinda. Ekitanda bakirigira mu cyaro karekire cyane. Muratagurukana. Yes. Na nabishambira. Siya amazina doginga barakweto Mbabazi Doreen. Mbabazi Doreen. Bazagwa nkage. Nazagwa Nyakishenyi Numba. Omba Chabagaza. So hatu baliyo bakwisa baresima ngo umwana iyo biti yiga. Hati bahurikiza. Yes. Mbone waro. Okay. Obu wasigo mukabaro bata. Abuna sigo mukakwari bariyo. Inga wasiga wachiwa. Yachinga. Wateka kumfuru nango ushumukira. Mpaka indagarukire. Okweka tugeye tugenda kujja okwenza kwizera nayo. Siya tukumanyira omugeshongoro ya band like this one Amario. It was done by the Pulse UG. Ahori ochirimu much kusubscribinga ninga I am still in the Pulse UG. Numwencha yeshongora numwencha kakara bizemu numwencha. Okay. So mwenu bazura mchiza ba Pulse UG. Na ndaenda kuramsia abana ba Pulse UG bona. Yes. All of them. I don't know. I can't mention the name. I would like to greet my boss, Skylanta Uganda. Akurikena no mwerere basi. Yes. Congratulations. Akurikena no mwerere. Ndamusiye na boss wanje Anna Kansime. They are bona babiri ni ba boss wanje. Ndamusiye Tenta nwara tuterere ngoma mbandi. Ndamusiye Matthew Rhymes nwara tuterera solo guitar. Ndamusiye Mfalme nwara tuterera keyboard. Ndamusiye Santif nwara tuterera bass guitar. Ndamusiye Ruben no mweshongozi nawe nkanye. Ndamusiye Dinita nawe no mweshongozi nkanye mbandi. Ndamusiye na Anest. Kabuka. Hazongaza arakora na nyuma zimashira mtu ndamwema. Okay. Kari ambeno twabajiro mustebeza. Wewe brother Kenneth. Wijabwa the person ngo yahabwawe. Nijabwa nje konkana nijabwa person mazima sirahenda. Yona ndabijechera. Konka today nijabwa nje ku premiering cyashongoro kindi gire kure. Nike nkenshumishe mwehule nyuma. Baracheta kazoba nyamahanga. Kazoba nyamahanga wiguru. Wajire mu gospel wagire kimwana wajune gwe wakoze hatoraza you are going to tell us obanzora mushabishemwe mutumutendereze mukamasimwe turebe okujino nyunture jinu nture jinu bwino kujya murandeba just murandeba kureka hati yahine hareshonga habwinti nayo shongire cyeshongoro ndimo ndatandukira urugendo rwanje rwa music nka solo performer nko mweshongozi omwe mwenu hareshonga habwinti na kozete cyeshongoro kandi so na baiga hapo nje bana mamangu yuje kaba na pasi ntona kubuza ujabo au ndingabo na pasi
So abantu batira bakumangira mu band hati kandi wijoro. Of course Paris niye nchikire niye ndemberere niye ntire na naha hine ne kushanga ngo I'm coming nkasiya baby nkahati. Nabwa Paris so nanija because of Paris ndaba mazima ntahenzere mateka. Kongeche ujagwa kazoba. Kache shongoro chawo chokubanza neche shongoro chanje chokubanza nkanye nko mwishongo zomwe konkanka bandi skid tureshongo hariye tureshongo konkankanye nko muntu kuchiza munkanye ekineche shongoro chanje chokubanza. Yes, it is the first song. Ahabwenjo tanchiro mugoso hatizo barumwenka abandi bukarango njire kushaba neryo mu wakiso Kampala watoro gwanansa no na nesho ziri of course mukarage ya shows niho turashabira abanyakaturiki turakira kwa tine overnight see conferences so izo barumwe kagenda kweshengereza Edmund izo barumwe kagire kweshengereza ora mawo jire kweshengereza ruhangoro ine byinji ebira kukwata so nagambira ruhangana mugira nti nyo nkanye ruhangora kireba rashenga brade nyo ndakunda kweshongora kana ndakushaba ngo nchimaking nchikore ndabe yo mukweshongora kandi zo bari yo rikinkorera ruhango kanyore ko mahanda okashongu natandika kuringurizayo ndenda kutandika n'ekinshongore cyo kuhereza kitima cyo kwebaza cyo kushaba cyo kukwindiza haza mbwenu nje Biblia yagira ngo takora do not make rash promises owarhango kurakuraganisa nhapo so mwene nyonka muraganisa nacho bwire kandi indeed njerize hongu naenda nchikirize nani kwenda ngo ruhanga ngaruke mwebyo binamushabire and ndi hopeful munonga ndakeka ngo araza kungarukamo abo kuba ekishongore ekyo nakirebere n'ikimwe kimu so much ukihino kukwata ho munonga kikerebuka muko bushaso kagishongorera ko mundaku wenda mbweno ebe byabe kutwira akashoze byabe kutwire kuza kweshengereza omuriye byo cyabire kiri mucanga munonga cyarigire megishongore icyo ni career yanje no kweshongora ndiko nawe njire kweshengereza munonga naronga cyeze cyitire mama sibudo abuko ba mu Yesu kabugambira mukama kandi mukama natwe kubigarukamo kokana nabantu ntibakiri chikuru bayibaba abantu ntibakiri chikuru kumanye byo kuraba mwinge rwarabire yes that's what we call testimony baguru bujuruzi bwawe yes ya nechoma karabo muri yechi yatsingura orabiya torabona ndaza kubona omeri byona mwenu wareba ngonkwato otyo hati gisha bino tatari yaho hinyina ekishongoro cyo nangwa kikaretwa mutima rukwera reka turugombi reka tureke kweuzaza ekishongoro cyo kikaretwa mutima rukwera mazima ekishongoro nkachandikira umukokini with producer Glenn na Ruben tukaturiyo mukokini aha Boma no studios ziri National Housing Kokini International Studios kachandika ndina Glenn na Ruben nanyi bashatu Ruben araronda melody Glenn niwe producer mu mitambo nanyi ndateka mu bigambo it was a combination so Ruben akaba nachandika umuringo murungi ningana wakara chandisi akaronda melody so akanajiro ndo muringo murungi ninga of course ngeshe Ruben akanyendize ko bitakanyendize ko ndakora nawe cyo nico ko bana yanyendeza ko bishitinda muhema turakora ari nga stage nka muhema ekindi wotakora nawe n'ikindi mu bintu bakora ekindi ndakora nawe ukirokora nawe amazima ndakora nawe gukora nawe imizo barumero wabire wayangire chindi nanda chimanya yes imizo barumero wabire wayangire chindi kinsa on this radio this same program about people are very ndiye kandaganira kahende ndaja ntumwa exactly another million in India then tell us what exactly happened was nitujua enyuma okonja ngo when I think no it's in what it obundi nkabantagasire byizo barashakana tagata munonga narenze
konka anyway ekyo ragamba ndakuchenga konka mbwenu ebintu nkebyo birahika bibeho birahika bibeho ibyo orasa kushanga hinenke cyabireho konka real ekinagambire buriya kikaba kiricyo that's the truth konka hati yaticho nkoko ebintu birabahora bimanye birabaho kandi byanga tikirungi ngo biyekomeho kandi nanamagezi ndagahereza baharabinjokwe nanabojo abaryo mu relationships ezibarareba ngo tizirimo gukora real konka barimo kuzishishiraho bwire my dear, you're wasting your precious time for something developmental for your lives orakirugaho kandi kirenda ngo yiti chayanga kinamanyisa orasa kushanga nkati brother Kenneth ariyo wanje nkavuga ko yesibire ubundi shanga washenga so shit happens just shit happens manyango kitoka kigaruka of course toka wasa kuchekeka obuzubuka gasaidi ekyo ni mango toka kigaruka achi okukigaruka munda basa kukigaruka mukusha nyowa hina kuliri omukazi tagamba geche bamubingire mu maka ninge cyabigire mu maka abo kuvati warayetwire so wayenda kumanya gikira kimwiro mu maka orabuzo wabamutwire araryo mushishi so mbwenu mumubuze nabe ndye shambani araza kubagambira ati cyara kikakira shambani nabire ndye ntara muhereza kitinza araza kubagambira ati cyara kiri kikangwesiza kagoba shamwe nkabantini so mbwenu omuntu hikireho kubuza no wabira ntwire mwabira nyine ndira makashani omuntu mazoro in love kumarenya kankenga nkamaze n'ibyagenze katuru mutanazo muri nkebiri sato yinko muri gumwe na mezi kamuna umyaka nkebiri yo na muri in love eri aspa barajeta sadika then hatogo muntu wenyine titumwa kizigita kwatenda love konka mwemerire hamwe ogayemerira hano ogayemerira mu yasini together hona numweshongore cy'indurana flowing and atejo ejo barajeta level of maturity high level of maturity yes obukuru uko umuntu wakura na muno hati nkafuna umugisha narabo mu ishomero mpaka university nafuna umugisha nakora mu family nonje wari waherora hamanyo muri ti nakurana na sisters and brothers barungi munoga mazima examples zo kureberaho meaning nkanda turandaganira nabo they had what to tell me nabo bakabine cyo kunkambira cyo cyamazire kubaho cyo kumpumuriza kunyoreka ngo tugumuheru cyo cyamuhere cyo mazima cyo turazeho tukasishiraho bwire okay so naba mwine it is strictly business yes turaturiyo mukweshongora arayine kweshongora nkamubakinga nubwo turakora kasente baza kushishira mbwira mbyebyo bitaratumbe katuraryo mushushu okay you can see a baby on studios za Radio West Gamapure nigije kuza kumanyaho ayineje shongore kisejo nibachita kazoga mjo chamreta okutugambira cyo shongore kisejo kongano hurira yazo hatina nyenda mutunge background yo shongore hato okwe niyo cyari gire wano hurire bigambe byona umwe cyeshongoro numwe cyari gire so ko rije kuba no cyurikiza no je kuba no hurira hato no kuba no cyurilating na background yitwa atandukana nayo obase kumanya cyeshongore cyo kumanyisa reka tuzobyo bombe kitugaruke anza bantu jana cyeshongore kiriyo cyakazoba Building tips ahariga na katuzi hata aho twasetinga ikizimbe cyitaho kutwaheza kwetegereza plani okweri no kukiza kujumanya asitwaza kusetinga buri jubona abonde ki yangana akamabita ko batiyengurimo umumanya mu twamusetinga ikizimbe kugira plani no kwekaberi yabe kari kanisa eje kone na nkeji foundation mvango twanti settings heda bondi kandi heda bondi twanti settings amatafari twanti gachiche akajya kunango bwemereza turondeka heda bondi ilipesheza kurugona nkeje musinje aho oreba ngo wagirota iki wakora nicyo kinini konka fast otaka atandikire kwomboka ushobora kubanza umusinje wabushuka enkogote aze nkogoteze ko bana bushuka zibangira mu mushenyi zibangiremo na simenti resho eyo kuba no kozisa bwa nyuma yo kuza kushuka umusinje ogwe ushimirire kuba ukwase kahuba ibiri zo mushenyi
ukwasira kashoboka ka simiti ukwasire kahubena z'amabare tutamamizi ikiteka n'amizi emixinga kandi kwatabure na nk'indi umushinga gwawe n'inko gutena utamamizi utabura Building tips aharigana katonzi Radio West Kambampure. Ikimuzo cy'izuba aharigana katonzi Radio West Kambampure na Bet City. Hamwe na Prudential. Let's face life together. Prudential turniwe ngomzire jo weekend twaka sente kache kandi okimanyegoro njumunonga ngo ezende zo kutukweza kuzikubiciro bwiro kubatsiragine bwawayo tugaruka tugarure sente zo tukwera munamagoba kandi tumisana mwana wa mu university yoni yarukwetinga kushomeramo omunsi yona Bet City Uganda Limited okimanyegoro njumunonga ngo bwa hati nabo bariyono twinaka zano pitkaria akaba mama kanda kutwija ku bantu gaba emitwari 10 aha musingizo weno ije kwa nayisingurira echara korereka ngo batanga kuzana ushamukoye n'imyaka 18 no garayiguru oria Airtel mata star igana chanani 5 star ashatini shot hash oria MTN mata star igana kaga ni 5 star ashatini shot hash ndakuzana super 3 taseme namba za ishatu zo kwenda kuzana sawa ndakuzana super 5 taseme namba za 5 amwere teke chigambo isikorizo taseme momendo kwesente super 3 otaseme kurgar shini jikumi kuzana mtwari 5 super 5 taseme kurgar shini jikumi kuzana mtwari ishatu ohende na pini ya ono jako wazo mukazano aka super 3 na super 5 lero aguzano kwenda kujako bana kutasumuzano bwitu bwona obwa Bet City Uganda Limited. Alright, chimuzo chitu chizo batuchiriana milioni emwe ni kwesomya kushatu lero mba nakugambira ebyo hangwa bwawe noti shatu mwendisha bibiro makunyana runana chenda nini. Hello. Madonna ni korgashe. Yes. Ateto huzo. Oye, lenga tano yetanga. Esano? Emyatano eyetanga. Emyatano. Oh, we bari kugezoko kati. Asa hello. Wanji. Bari program no program ni. Ye bari kusima. Itokuwa kama na mwana wa tikisana kila kila Torekanga kwa milioni? Milioni. Eka kwa. Ndio teta teka. Mtoto kuzarwa. Mama mkono zarwa kwenda kwa uruche. Mwana mpora. Wada kutemya kigana. Teta teka. Dono teta teka mnongo. Okay. Ngaba bechayanga yibare kugezaho Dixon. Umuza munogeza. Ekibuzo cyo ningaruka na cyara shaitanera chiki 15 otisha kuba kandi no ferwa kuja kugaruka okasingura milioni emwe cash. Ikimuzo cy'izuba aharigana katonzi Radio West. All right. Kazuba. Kazuba nyamahanga. Kuna manga chandi kama na kunyanga. Bama. Kazuba. Yeah, that's what exactly cyo gorecho. Chita. Oh my God. Anyway, come. Guys, we're going to following. Thank you so much. Abariyaha online. Then I want to see some people here. Okay. Yes, I got them. All right, guys. Thank you so much. Abayenu following via our Facebook page of Radio West Radio Based Kambampure. Mwabare mnonga Alex streaming live from Kabuye Biguri Kamwenje Oine Korabo Zingai. Say hi to my Oxygen Joyce from Kahunje. Hey, Oxygen yaweje yaza kubaraho ushayona hona no hona. Alex, thank you so much for viewing us. Then Nash Morgan
ariyo muri Kakoba. Nash Morgan, thank you so much. Yabare kora nabyo riyo no kora byona. Mutembuzi, thanks for the show brother Kenneth. Mpurikizo muri Kabwohe. Yes. Nyimesia baby UG umwana wo mukiga. Nikanyimaho iki tutaka kitabuza kurunga no shambo yo kandi arangata ramuseri. Muhise Rogers ndiyo ni kureba kurga Makerere Institute of Kamase and kizindisha kabushenyi hato mweshongozi witogwe ni musima abwo mwuga gwakora konkanya we nabanyenda kumanya ayina kubasa kumubonera somuye yagitaho niyo namba yanje ahabo kubusheshaje mine music yanje but not produced bambi anyway naja kurondoka rakwere naja kusharing age life naja kuba natunga as comments zona ko ndinonga then naja kuba narondoka ari kwera Muhise Rogers Ismail haza mwana Kenneth ndakumatira mwa nanye kunda kumatira mwa mwana wa mama nanye ndakumatira Ismail Bright. I have Biona whoever brother Kenneth. I'm done here for Potro. We love songs of Sia baby. Hey, thank you. Fort wachari tubagonza muno amwe bari muno kutugonza. Then Ronish Nimrod streaming live here in Masaka City, bro, long time. Greetings to that baby in the studio. Good luck. Thank you so much, Ronish. Hey, Nimrod, my friend, my brother. Thank you for watching. Then Katsumi Agawa, I'm here in Ishaka watching live. Thank you guys. You can even share. You can even share the video. Then abantu bagirebe honabo bamanye what is going on here on Radio West Radio based Gambapuri. Kinonza kujana kazoba ikeshongorechi no wale yatubuza konka hari mu message yo yora relating na bire bgambo byo kubanza. Then you will judge. Then Ogunwamweta Asingira Moses, a good singer with nice ideas. Thanks bro. Abantu batanga kutwara batwara ideas zawe. Mnonga bintu bya rukundo. By the way bintu bya rukundo no kugira ngo abamuntu netubira bahigo. We don't want others to know what we pass through. But ikigambo cyo cyumuntu kibazagira uchatise. Baza kushanga exactly hino kurikize ariyo narabango mucywaragire. So that's why it was good to share your experience, your story. So nikiyamba umuntu akira. Ajya I'm not alone. Tinyenye ko ubasigireho nigo. Ninga niwa busigiro. Otaka niwa. Kine wasigire mutaiwe just stand karetu mukashondo. To kamanya kakahejire kuyareswe. No mama abaranga bari stand turaho. Takaura. Kare we are bringing you Kazoba. We are premiering this song Kazoba here on Radio West Gamba. Mayani weruga bakazoba omuhanji w'ibinesi nimyagezero nishatariwe hazinyamba nsasira mukama nayatisa inyendi we mukama Nikushabu kumambo
tutinka bibasa nyenkati Mayaniwe rugaba kazoba Omuhanji w'ikurinesi Nimyetecherondi jatariwe Hazinyanga Sasiya Mukama Nayatiza Ninyendiwe Mukama Nyamba Sasiya Mukama Cheshongora nchecho kandi tugira munoza kunza muna gospel n'ingano zo kusaba hagati mu mixing n'umutabura. Bueno, ebyeshongora bigaruka horede ni byinji ebiri mu before wingeje byona ni byinshi. Secular music. Ekinecheshongora kinaraganisa ruhanga ndi arushoza ubukaramba. Kandi nchikozere. Ngokuka cheshongora n'urura. Just necheshongore chirakwate mutima necheshongore neshara nungi munonga njora tekateshera mukandara konka nokugira ngo eridipe rakwata ho munonga ekintu inokucakuteganisemu ninga noma it is good abantu bameze twaribaho omuntu omwe arikutugira ngo amuyamba abo kusharinga story yawe aho comments za Facebook kineko kucakuteganisemu of course brother Kenneth wakwata omuntu kamukunda wangira ngo nkaheruka kwijaho bunyijaho story kaberi eryo ndizo wachenga ona mazimo omuntu aramukunda oso omukundu guzoso ohikaha kumurango mu bantu ha radio tahika kutame kutu yawe otana mukunda rero shumwe mwayanga na kibure kushasha oratekwa kushasha oratekwa kuba disorganized of course na no bwire orabubu otwire bwinji orya ha kintu nico kimwe so harimo bwire bwo shishire abinji baraba kwijire hare abo ko baramanya ngo ino mukundwa then bwire disorganized. So are you ready to kuzomulave ndijo ningano ndakubaza kuchamyaka kikumomisho tenda kigambe cyo tinka chi speculatinga abo kuba prime nyenzi ngogaruka obojiro mbyo kushaka tokamanya kagenda kwatamba temo muntu ero mutana nyomsisi nagaruka ekindamanya nikimwe ngo izoba ry'abarimwe ndiyafuno wanje ndiyatura nawe ndiyashemererwa nawe ikintu cyo kacayigire hari kota kine yo masikugonda nyewe all in all nico ndabasa kugambira ndamanya ngo kiriya kirabasize gukora konka hariho kirabase gukora and izoba ryiza na nyimbi yashemererwa onoronda ninga tinde mukuronda for now shana bandonda hagira ngo wandonda rasa kunshama konka nyoko muntu tinde mukuronda real ekishongore ekino tekateka mu nziza kwigurira obwigi ombite kwate no kweshonga ngo muntu achukushaho shama kubona ndakiteeka kandi ndashaka ngo ruhangare niko yakikora muzima. Okay, twine batayibita following live Facebook. Thank you so much guys. Alex Song najati nimbareba kurga chibuye buguri bwa mwenge ai oyine korabo zingai say hi to my oxygen Joyce from Kahunje. Thank you so much ine korabo zinyi bideza palsuji. Okay. Then Nash Morgan yagamba ndi murkakoba mutembuzi kabaka. Thanks for the show brother Kenneth. I'm listening here in Kabohe. Mohise Rogers watching here live here at Makerere Institute of Commerce chizinga shakapshin hati omweshongozi witogwe ni msima ogukwa kukora konkanye we n'abanyenda kumanya aho nakubasa kumbonera yatwize namba Yesu mbambe yagitawambwe noja kureba ukora connecting nawe abo kubanywa ndabasa no kubagambira aho kumbonera urabasa kunshanga ha Facebook si ya Baby UG unshanga Instagram si ya Baby UG. You can also subscribe to my YouTube channel si ya Baby UG. Even on Twitter si ya Baby UG. Urabasa kumfuna social media platforms zone omnyanga bokamukama na brother Kenneth nyebariza nyakaturu chogwe
ahabwa ibyishongoro cy'ishongoro kirungiye icyo then Katumba Emma yajangwa ruhakurikize Ismail Bright haza mwana Kenneth ndakumateramwa na nyenda kumateramwa na mama ahabyona Dan nagira ati welcome brother Kenneth, I'm done here for Potro, we love songs of that Sia baby. Thank you so much guys. Lonish Nimrod streaming live here in Masaka City brother, long time greeting to that baby in studio. Shaka watching live Katsimi Agaba. Thank you guys for following us. Mwebare kutukoratira nyendanya chire yo ebuzo nkachumwe bibiri rero tumureho nzakuba tugaruka turi kugarukamu rero turi kuhendera aichweke noti shatu mwendisha 2028 chene ni Radio West. Hello Radio West gamba mpore bari kwereza turaza amazina bakwetoha na manyadida singa mukatafaru muri bana mburu za Sia wo imecho munyire shiyo gana kandi nakora group yawe cyo kwimijura. Okay. Kitila nyenda kuvuza kandi nanga takambuze inako yagaraka n'icyo buze cyane na shefu n'amazima ikintu kashpaze kento ngendo cyo surgiyo ukire kure kugira ngo umuheru ne yakoma kandi ari pene kuzana misho. Exactly. Na mukondra ngo mutumo na michi yati kumba ambahoti zababa yani tunanyenda kumbuza yagira agiye afuna pass na hata nachikorana. Hello. Sorry, twakumisinga konkana hata nachikorana hiyo. Uwanji. Ndio. Mburu za Sia turire. Yes. Achiri yamasko yabari abantu bari magara mamana. Hello. Uwanji. Yabari kusima. Yes. Wenyine. Yes. Okay, yabari Dixon. Alright, Sia njana urawa tubona bari bagara mamana. Abashija kushakuno babatera. Kuno bari kungariza mamani. Nabona babi ne bashtamiri. Say it's one protection, extra, case you make it to you wanna be clean. All right, thank you guys for following this Muchiga lady. She's here. She's ever happy. Nanu maraya radio mara koka kasanguka. She's happy surely. She's happy. That is life. Toreita actually mwabiremeraho waremera chita kitari mukora nora developing jo mtima go kwita mutahiwa okashanga ngwa mshangana na ka watandika wacu mutabe iwara chumuta mutahiwa ni wa mhanjire Atu washanga. iworita mutahiwa we ngo because ngo habaraho Washanga rube na inasa kampulu. It is okay. Mazima, if he's happy nyowo bushobora zindabuyanka. To feel jealous, to feel bad. No buna kuteka chabireho chahwire. Ngese ndakora ati. Let them feel happy. No byakumbona. Mazima, I wish them good. Ninye uyabanduza bakujangu ni nirube no unabanduza. Hariyo unabe nyine namurugaho niga nabona na Rubeni no yabayine actually not one not two not three nawe yamureka so that's life. Ahisirizira kikaba official akashero bunda kargo muyene yo kururuta. Nanye nkashwero bundi tokamanye. Serious, Sia, I'm very serious. That's your Nyawamole is ready for love. That's one thing. Abokuba ruhanga kachita kandi nekirabe cyatire omubwinji bwacu. I'm always ready to love someone who appreciates me, who loves me, and I'm always ready for them. Ikahati iza kangambira akandira mukareba ndakibasa, but really right now
Ochine birondo. Sina birowoozo ndabitiinura shamunika mizigara togota. Orareba omushaija wewe oremuri. Ndiruka. I know. It will be so hard for someone to convince me really. Akangira ati you see rero nanye kagira ndi kareba amarari. Yes. Nanye kagonda kareba mwa amarari. It will take time. Akira kaliona kajira nkawayo uyasere aitesha menyo ndina kutwahereza mbwijire abo kubachirya haru di west ya mavurle. Asia baby tumire imoko na gamba na gira twangira ngo sia hati wabona ko umuntu ari serious akija abagira tia ni ndakigende tukore makaka no sakuzo mfere ni you're not ready. Nyamole is ready for Nanagambia Mole is ready for someone who is ready to love me, appreciate me, take care of me as in tukakundana kama abantu bakuru tukakundana. Nkokula veshenere kobe. Amole is ready for that person. Konkanka hato mbwiro really. Mureke nsibe banze kiri. Ensibo njitire kachempende kigere. Now turiyontu nomanya abantu bishine this we people so called cerebro abantu no kubatungira ikishanje and azandenda kuba correct nikenda kushanka kitari kibi oshangenda kuba nkamazima cause ntureba ubushwere bwitu n'ubwagira buti bw'umutaka uriya cyo yagira abantu bakiza immediately ba postinga ngo nawo wabarga engagement it will end in tears it will end when now it's a slogan and kandi kigaruka kibo so what's the problem which linka hirwa hagati y'abaserebu zabo kureka nyot correct kukugira kinashobora okati na celebrities n'abantu nabona abantu bineshaga mane ya ready ndimu ndatandika anti yasiyamanya ndaza kwikobwire ntunguke and I start being called a celebrity kokati kiranyi haho buntu kiranyi haho hinakurire ho ya they nurtured me from kiranyi haho tradition yanje kine kirankora konko emirundi minje habo kirabaho kashanga ngo celebrities nuko baratwara ammission minje garatureba kandi agamisha garatureba minje garakira kuronda negativity to impose on us. Nkahati yanko recent ndebere bari baragamba harema you know omutarasa kurga yagambe bigambo kebyo omwako story rime ruhango hati ko mjije wa rema yaza hakabisho makabireba getting a bit disorganized ninga kaje bagamba nkara hamza rema getting a bit disorganized omutima kutange kumja nshindo nkaronda kubi ninga is it true you understand kandi tuine bishikiriza byinshi nkanye ndiyo muhara muto nibyo natandika kweshongora nyino rubuno ndabani ya stage barebo rubuno abashija nibinji abana ntekatekera byinji abashija nibinji abana basa kuntekatekera byinji ninga shabasigazi ninga you know opposite sex so barija bampikirire emiringo omumiringo myinshi kandi nanye ndiyo muntu in one way or the other narasa kuja brother Kenneth for akora already you presentable man oravuga nkechoma cyawe ojonganire ati nanye nje hato go yabi presentable man ni ati you know hawe bishikirize byo konka nyowe as a person and all the celebrities there we have to break that record stebwa hitwakurire stebwa hitwazarirwe stebwe dini etaturuga hamitima stebwa obuhangwa bwitu we are not supposed to live like that in that image tugeze aho tuteka he change out wakunda umuntu wawe mukundi or ready for whatever is going to come ebishikiriza byo naturabimanya get ready for them love your person take care of them hey okay fans ba ubini cyo mustoha bebete katecho cyo oh dear because this is the first song your single song komuntu bete katecho cyo kwira omukwezi nkakumwini striker I'm dropping another single na namara kugire kurahaka ho kwezi nkakumwini ne striker ni yebiri I drop another one when this year mondindi so no chikora na rubeni mchakamu mukoro gisho bure nginga mukoro chimazi Togari rubeni mshijawe mama rubeni manyamu he's superb umide kwa na music is superb so I still working with you and he bees around. He's superb in his music. He bees around. I produce my music.
abokuba ndagenda mu studio kandi so mu concert rero bintu mu concert nabyo bya because ndakora nawe ndeshongora nawe of course naho uburemezi buri ndamugambira ubundi anyambe. Thank you so much, Stella. Are you free to share your contact? A contact ndabasa utagisharinga ahambeho konka waija aha Facebook yanje ninga Instagram okanye inboxinga you can talk. Shana ndabasa kuramsyaho Volt Films abakwasire video yanjeji. It's a management era managing right now. Video wise, videography wise. So nalenda kubakuraho Volt Films mwe bari umurimo gumurakora nubwo mani munonga. Bari located hariya nkaho vision ready aho wababonera owashika. Then nakuramsia all my WhatsApp group friends, St. Cecilia WhatsApp group, St. Aloysius, Team Sia Baby, The Pulse UG, Bona, all my friends and fans out there. There. Yeah. Thank you, baby. Mwe wale compare is a brokenness. Niwe kan kwa kule. Nyakule na Annabelle na Reggie.